O te whiwhi whaatalofa mau wholo whantu Samoa I lau mai moanga re rei fui vai ngau lea whiawhi. I na ua se whulu miru tau te nei lei tū lai wha. E le tautua wha au au o le tautua whai peo le tautua opu. Longo pui ali I a lau Bluwave TV. Ma le porokalame ua misia e le toa tele. Ua o a fo ina le mawai le toa vai o isi ua o tenia mai au po feo rua ia. Ai le tu uia ia mea e sa uia ina te wha au tātou porokalame. Le tautai iae whaiva ma le tātou watiru. Tautai iae I manuia. Tautai iae ma le malo I le lofa o le tua. Ia tautai iae fo I ma le oli o le fia. Ia I le whamaruianga le tua I lo soifua e mai se o lo uola vai. E ua whai o le tātou toe whetapa I pe au mangaru o le ea. I lunga upenga te whailangi. O ata lafo ia I vainga wha interneti o na po nei. Wha whetei ai. I le to mai wa tu e le tua ye na lato fausia nei tu ainga awala fiso ta inga vavamve. Na omia fiki mai ai le teimile na sausa o ia le teimile na. Ia, wha saunga au male atu folasa. Pa ia whaata oto lo tātou watunuu, o pa ia sausaunga tā, o pa ia maia I le vavau e o I le whaavavau, e le ia se poto, e le se vave, e le I fo I se isi, na te toe suia, le tau tonga ai a sā, ia Samoa. O le atunu tofi, e tala tau tonga, e tala tofi Samoa, le me le au te fia, e toe fo I mai saufa I le no foa masani o le tātou proklame, I nei lo matu ofisa au tu I manukau. I le fatu atoa au kilani saute a wa o le lo mua lea po le to ainga au kilani saute. A o le to ainga fo I lea o le lalolangi atoa wa na o le furua minute te alu ese atuan. E tau nu ule malai va alele I mangele. Tau au na asiata, whare malu. E o le tamo le motu tele I salafai tu lona nisi o utu te tele a fo I matau ainga mangafa siri I langi. Ia o le tama ai o le tama o le motu. Hanta lofa mo folo fantu I lau whaasausaunga. Lau mai moanga malo le pale. Malo le tau atai. Malo fule o no sai. E le whaingofie le tau whaatalitali no le dei porokalame o savali le luva yasu. Ia o le eise tātou porokalame tuu whaau ma tuu whaasolo I le aso ma le aso. Yes, welcome back Asiata. Ia whaatai. Ia I la tau o woma paanga. Ma mai. O paanga whaamaoni o paanga e alolofa. A le tātou porokalame. Ia ma le tātou ainga o le Blue TV po le Bluwave TV. I lunga o le tautai iai. Le umawhai ono tau. Doe si la sila mai. Whaavitai I le tua ua do I tua apolima. Fe malanga inga ma le pisi safia ngai ai ono o nisi fo I o vala au lia ma tūlanga I le whao ngaina o le vaivainga. O whao ngaina I le tua I le nei fo I vaitau o le soifuanga. Ia whaafitai o le ua tātou toe lau lua whesirisile wha. E uia o le tātou te whailoa I si utila maulu la. Ia o le taritununga mau tutu o loo a vatuli ma whata le alofa o le tua. E li o saina lo tau soifua mese o lo uola vai. Ia, whata alofa I whio I o le tala le lei. Au na te tofia le tua, au na wha wina le tua. O tau o whaiva o saa le vi, mai ana mua. Ia se io o mai fo I le fa apostolo ma le fa perfetta ma le fa evangelia tu langa fo I wa fa matua o faiva I nai o tou le ngā luenga le tua ma lo fa o le faiva fe o le tala le lei o tautongi o se seu o langa tila o fa pulo le tua lima fa fitai fa o le faiva o tou faiva e le fai ngofie upuia o tou ono le ngā luenga le tua e inosia o tou e ulangia o tou e itangia o tou ona o le finangalo le tua. Ai ia whaatu mawina lo tau oli ma lo tau whaatu tua ma le wha moenga. Ia ole ola e whaavavaua o lo tātou tau. A tā lo whalea mau wholo whaatu. Whio I o le tala le lei. Ia me seo nei o tau whare tua. Mai tau wina fo ia I reporti mai Samoa to o luasurma le lima ia tamali I o le atunu upo o alo ma tama whanau o le atunu o Samoa. Ua whaamanuia ina ma pasi le suenga fo I lea whaife au I malua. Ioi. Ia, congratulations anga leo te iei lau whaatalofa e tau ala atu I le au whainga luenga le atua. 25
I la tau lea ua whaamaru i na su e ngai malua ua pasi. E sa lau tala, lena ua pasi. Ia, o lua su lima matua tau ngā mangkofo longu mela fo ile le sa mo mia lena tutusa ile parliament. Lena mawale me veta o le hang parliament. Lua lima. Ia, ta wala le lua lima. O to umo le ato le tau ato lo tau suafa. Congratulations fa malo atu. Fa tai le filinga malo tau wivi. Ia le ma ele nga. Ia a fa pe foi la o le ua pasi e manisi le faia ni o la tau wama le faia ni tai to o lua tu lo po ni falitua. Ia oli o el tamai tai le ua fa sauni o mo ngai te fia no foi se o. O le taimere dei ia matua wha maai lau tatalo. Ia matua e fuli e ke anga pongi ingi aso sekele. Matuu i le tua lo loto ia afe mai se tufa tufanga a se ao ao. Ia walanga e le mawhainga e ke whaiwhi au pale pe ale su e mo pe whai mo so to o lua po se whale tua o le ao. Pe awa pe o le ao la ua pasi ala ele i whisko lua la e sinko o kamalo. A o tau o ia ua pasi a lai ua maua tau whanau e le ia se mea la tau momo o i fua i sisi e se isi a mafou a ua re whaia le mere nā ia a whela u wha malo ma la u wha talo wha se taimi tu atu lunga ia le lisi o i la tau fo i o ua filifilia ma mo pasi suenga i malua ma tūlanga o le a wha sauni a vea ma o ia ma faʻasolosolo joai avea ma osi taulanga mea fai ngā le tua fa malo fai o le faiva malo le filinga ia ona ua fe maila ia le so faatalo fai le toʻatele o tatou ua upisi a ua usau ai galo ai ma lau laptop foi le tele ai no tilotilo ai ma faasolo mai nai nisi o vaega o le polokalame ia ma vaai atu ai foʻi le tele o tou komeni ma tulaga faapena ae faatalofa atu ma ofolofa atu e uō mamae ma paaga a le tatou Blue TV po le Bluwave TV ma le polokalame o le Tautai ae lenei vaga o le fiafi yes o le ua outou e foʻi ma ia faauau le tautua ma le auaunaga mo outou Samoa le atunu e pele le loto faafetai le faamoemoega ua mavae nei le sa ou malaga atu ai i le weekend i le faatala ula mai ma le valaaulia mai a le stete o me le pone ia ma vitoria i le latou loumua faafetaitele se taimi ia o tago e mati atu ia ma talatala pipi lo tatou mafutaga e maise foʻi o mea lelei o mea makaukia o mea ofoofogia ia ai maise foʻi o le mafutaga mai le uruai aso seʻia faamaʻeina le aso o le faamoemoe le aso sa i le tatou sauniga tuu faatasi ae o le o te faamalo ma faafetai uō ma paaga mamae so ua fe muamua tatou te faafetaia loyal fans ia ma tatou fans foʻi ua avea maaiga ua tatou masani ona o nei faasalalauga ma lau tautua ua faamaliaina lou finagalo ma moli atu ai le faafetaitele ua avea oe maaiga o le Bluwave TV faafetai atu whether e te niusila po o Samoa po o Amerika Australia le atu Pasifika le atu Asia le atu Europa Beledania dele manisi sitete manisi atunu e le o iai lau tō laulauga thank you faafetaitele ma le taʻele le loto asiata faafetai mo le sheaina o le tatou polokalame o le soifuaga lenei e fiu le kimu e palasi le sami e lē mafai ona magalo le sami o a foʻi mea tatou te taumafai e fai e lē faamaliaina uma finagalo tagata ae auagi o kakou kuku i le lau amanu ae tatou tulituli mataʻi i le faamuli o atu aua tatou te tutū i le mea aua tatou te vave feala i le moa e vivini faamaomalaga aua set lelei lau alam ma faisau tatalo i le atua ia o wala i le taimi e le a sesi alam e le sesi fagufagu ma se faamanatu ia te oe e o gatusa ma le agaga paʻi o le atua yes I witnessed that for myself o malimauina po le a le vai i fea o lou kigo ia tate le tau fai atu o galuega foʻi e tate faia e makuasi oki a le mea kaʻu o le moe latou ia
ai le taimi e te to atuli me fa tu ile tua fa mole ke fiala le li mar fa vea ke fiala le ngolanga ke wale la longa le ala mo el taimi te tangi le ala mo te le la longa inga le vai e te ia pe fo ile lo sau miti fo mai ngai fe a o ka ngai fa fangu ala le winga la tala o me umata te faia aua te faia ina ia fa malie le tangata le angor kangaka le ke fa malie ngai o re kangaka fo nganga ke kuia lo pa kua ile sikula o re tangata le fa fano lo lima o re tangata fo ile nana te fa ala taina oe le ala na don't ever waste our time ka ko ke ka mo fa e fa malie tangata tau te tau mo fa e entertain ya malie le loto no o kangaka muar ka fa se o kanga yo o kafa tulo te le fai atu a mea o le tala ia le vatu o le tala fa ta oto o le ale wing o le fa malusi fai inga ia fia le akua ya oi ioi fai ina ia fia mai le atua o le meo roka ngau fue fa mali wa uma le atua va ma le atua sa no ta fai ai le mea o le entertaining people tau mo fai inga ia please don't do this, don't do that, walk here, walk there, walk everywhere le ngai ke kiru mai fa pe mai le ngai ya se o le atu no ule nei de tanto feola ma to soi fu mai ai fa mai fai tau uma laula e mai tau mea ele si se vai ele si se lima wa uma me fa pena ai fai ina ia vi ia le tu i me te fai au fo inga me ke popole ya uia le ngai nei te uta fa fie tanga tol tala le apostolo Paulo au ne vea o le o se apostolo fa fie tanga ai ina ia fai me uma ya malie le fina ngalo o le tua pa waranga le nga onge yo ngapo e ke rua ai fa kasi a or kanga nga ke ko ki nga o iyo ele se ale sa no nga Yesu ke riso na fai ona so o lo ma ai fa tasi male na te fala taina o lo ma fa fano fa tasi male na te fala taina o lo ma moe ma fe wa i fa tasi o lo ma fusi ma fe asongi male na te toe fala taina o le au vivi male ala fuanga nga fa na fa ta oto Yesu ke riso na fa ta oto mai le ala fuana ina ia o tatou mata ala i mea uma. Whaafitaila, whaafitai ile tua ile, saunga le mu ua toi au mai. Ia ua toi tau nuu ma le saunga le mu mai, le whainga malanga. So wafe whaafitaia le komiti whaafoe a me le pone. Whaafetai te le lava me le pone, mai le taele o le loto ma le anganga. Whaafitaila ua fionga i le taitaifono o le vaenga supporters, le fast supporters me le bore. By the way, ele utele i otele. Wa pa ua ja ule matanga le tatou proklame. Ma lulu wat whaafetaia i la tou o le meli mai ma ask mai if I'm all right. Ile langa o ke le oiloa. Ia me foi ki nga ora ngai ai nga ioe o toi tili mai ona ua ngas ma mai se o ko rua. O matua la vea lava ile faingar kali ioe. Fa iti nga dulu fa fola tunu mal fulu ia wa tau sa waila mar kamanga e fo per kamanga ora nga e marsela ia la na ato va ia tunga le story o lutele lo le o to o mai e tapenanga luenga ia we tu la faftaia ye wa tustusi mo ko popole la ko kele ia me furkinga la inga ile a vifoso nga ka ku oilunga ia faftaia fa malolonga le tu. We claim healing in the name of Jesus. O mai fo i me ole sia. O sia taimi ono o tatou fatamala awa ke o fapea ka ko ai ongo le manga kuma yo le tua. Le ai e tupu ai tangata e fo le taimi ma wai tatou al tulanga la na ona fa manino to le ai o le te malosi. Le la vai faftai o lo tustusi mai ma fa malosi au mai. Po me fa pe ai wo sa ma se fa mai me po le ai ona to fa wa le la u i oe o le kale le mangaku atami ia fa fo wa mai mana tu le fa fine ia wa sala fo ile mai mana tu o tau over le feru i oe le rupo ole ia
le whainga le la ule koe wherua, o kere koe wherua ia, la unofo le whale wha umal nei tausanga ptile to e wherua I fo. Whaafitaila ua whionga I le tei whono le malu, ma le tau lau, le teu o loa, tau lo papa, o le whailau tusi, ia ma le komiti whaafoi, whaafitai te le lava, mai le tae le o lo jo, mo mori le anganga whaafitai. Tusa o le tau wala au lia, e mai se foi o le avanoa o mawhai ono o watu. Ia tātou te militino whaatasi, ia o le a foi se maa watongi o le a se avanoa o whaongai le tua e visosoani ai, a wafoi ia le tau wha moe moe mari tāpenanga. Ia ua sila fufonga o Yehova I mea uma. Whaafitei tele le ise mea o wha le tonu, whaafitei foi, whaapitoa lava I se uso, po le sao se o mātou ainga. Sa uru po ia le tō wha ia tui vasa, Elvis Moli. Whaafitei tele, my brother, thank you very much. Ia e tu sai foi. O le mafutanga mawhanawhana, ia me se foi se o tausi po le wharetua le whionga ia muli anga tele. Whaafitei tele, ia manesi lava foi o le tautolo lau aloi, se uso ia aloi le tō wha aloi tangaloa Elisala tali matasi, ia ai mai se foi ona yata ia ficha tua le vatu lunga ta ia le fionga na ia le manu tai fono na ia malisila fa aurupo kama vai me pa o ia o si uso foi ia fuiono ia masiona foi ia tausi o to telo committee fa tele lava ile tautoro se to fine fonga papa kalo fai to yoti. Thank you very much. Me uma chau to fire for the tour for the le malu ya for ti faaftai ya lenga le lei maleano anoa il lava le tofa solai kalo fai malo solai ya malitausi manisi lava o le totele o committee au ia pela ufa malo o committee faaftai tele foi le fionga ya teo ya o fa langinga o le ana votaua mal falitua malo faaftai tele ia ile lango sua ile fa moe ia e mai se foi o nisi lava sa tatou feilo ai foi ile napo ai to tele lava loa o feilo ai foi la se uso na ma o nga mai pese na se uso ia liva taulo papa ma se ona faletua ia ma to feilo ia fa tai pese fa lute ma se o faletua ta lo fai ma le to tele nisi sa tatou feilo ai o nisi o tatou fans ia la tuatanga tapu ele ata ta watu momongo o markupe al talo fa tu fo I fa tu le fionga fi pule ai te mama tu pule emosiona faletua ya sa ma to feilo I foi ngata ile ya ona I fa fenga ele ngata o pastor Reverend Sila sa fa mata ita yo le soninga ile pole dina ya ngata fo ile o le sunga ile apostolo ya pastor Dr. Freddy ya po Fred le sa fa le soninga ile aso sa lotutu fa tasi ma to feilo ai manisi o le to telepe ona to sila mai ai ia na yata o tu ina tulu onisi ia o ngalo ia o la to sua fa tai fo ma filo me fionga ia fa muina ione ia o le tanto Pacific link mal pisinisi mane transfer ka tatou cafe foi ia ona inisi fo le mafai ona te talai fai to ia o le au nanga fo ia ono fa asala la we lungo le tanto Blue TV special fafitai ua mafeilo ai ma le fionga ia moa au sa Bird Mackenzie to Masivi ma le faletua malanga ma Utah le sa mato au wai foi ile na foi ia fiafi ile fa moe ia fafitai tele la e tu sa yo la o me alo foko sila markango ale aka fafitai tele o le kango ale ngo sau ma eo o lo fata wina dan o nei ile fale o loa o le fionga ile faumuina John ya e bese foi o siona fale tua male la o nanga kamala le o kere ka o ke o kulu me ka ma e ko sisila esele skaili le tano le fo wa tu ina tu lunga male to fa ya tu va sa siona tausi fa te le lava ya le anga le mana ia le fa moe pe ona o fa yatu ana ia ia le fa moe ma to felo ia mal to telo na itamali
Mana tua foi. O le whako au o ile me le pongi. Whaltua au o ale me le pone. Ia mangu o me le pongi le e ke le fo ia e ai me se fo isi uso fo isi ale tele na. Fai me matau ai mai au i maa e po o fo i ronga unu. Ia. Matou. Ai le la nia vano wala ngo me le pongi sa o rika me ki mako i laudi i mai o le me ke le. E le ai whawhitai tele. So le au le le me le pongi e li. Now, Brisbane and Sydney, aututi ta bai foi te au le na le fo le ki kanga obi e tala fulu ia le taimi mo o tau oi foi. Le mana yo le tau o. Ia e le aso foi le kasi le aso ai pi fa ka o mo e winter le aso e maka e ola ia o mai o kimu ia ai to fa o e ngali o matua maru rupi a ta fa longo tu o malo ia o taivi. Te no fa fonga le tu. Yes, feel tau tanoa, manaya. I will get you updated. I think somewhere around 1,000 manaya o le tanoa. O le kangole. E uma o na whaamango le leipe tolu tau sanga ia la au ia tatu ua tangata ia. O na doe avele ile o ngā umu e tau le leia. But we will go into details. E se aso fu e mawe sau so ta inga ma le fionga le whaumuina. E whaamataltala le tūlanga le tānoa. But whaafteitele ia melepone le tātou whailoa inga e me se fo le tina i lea po. Ia, whaafteile a wanoa na mwhaiona o maua. Ngā walu i meleponge, sa o walu o te alu o se malo whaalo alongia. E oe, o le wala aulia le fionga le malu. No walu te alu la o kama special guest ko sa la fu e mo o ngo ke sa fa ele se mingi sky ele se fai pule ai fa pe yo se fai pule o sa la malanga le na ia ai o tu i melepone ia ai o to e mawaile ava no ai mafai ona tautua e fai ale fa mo le po le tina ia o se tanga ele sa salu ele mamapo ingi ka e fia mamalu o le upumoni ale nei ma le uputautin. O awele ele oska ka fia mamalu ma fia fa mamalu kili. Lena fo mele ma sanina fa tu so oila utala. Mele man na ia mo le meo le ola e le meo le fale o ma sani le olanga i le olanga fo ilele na tau a mata ma le olanga na mativa. Ma fa solo mai ai ina ia e loa ele fa ingofie le mawainga o le meo le manguia. E usu mai le pasi sa kau asisi fo a sa e sa fa mai rungo kanga mea maka me na mana ia sa ule o langa le na e lo le ia le manuia e te mawai tua o le faleo po le mukuka a o fo ila ina e tau nofo atu i tua e ke fiu e ke kau ngofo i kuewa vala au mai kanga kai ke ala kuiruma ai a e fa masangi loa o nga o luma ke lo le me kupu ua ofi lo mafau ua ofi lo tulo le fai ai le upu a tu sa ua ofi lo o ya yo luma na te ia le ua e alu ma fa sala lau o ya o luma po o ya o makuakala mafua mai ele fale a o nga sa a mata mai e soifuanga a ole mana ia o le mea na e loa i o hampo pikininga e loa le leitulanga ia o ka fiwa la fo ile le tate tau ai na ona mo o mia mai au ta itafa mai le tai fono asiata ia mai se fo ia le fionga le failau tusi tapuala e o laia kapuala e o ka ua misia ke au ai so no ma le sunga le failau tusi to fa tapuala asiata sa uta pena lava e oe e fa foele pol dina ai fa pese i vatu o te se e ma o mali e ma se i faisinga au ko ma fo ile e o aku ia ka mai ka i fa ula oe ia ma vatu se vatu lau ia o to manatu wale nei taimi se ora ko akiro ka ngaka ia ngo mai ile tina au mai se fia va ia oe ma fia fa ka lo fa ia oe ma fia fa longo ai e tala no mai lungo le mai ko e se alu tala no mai lungo TV e se le fia mana o va ia tu nai tala no sa o mai lungo le mai e oi
O mai o le mafuanga fo ile wala ina to tele ma le alo le makolaula. O le mana onga o nei tangata, fa mole mole. Mau te fia va aia ia asia tele maiki. O fa tapuala. Be ia te tau fa ase e mau me. Iyo, watu, o uma lefo ina faili tatou tala o te sau o te fa mai pa epa. Iyo, ai, a lefo ila ua e fa mai iyo le ai malia maia. Malia maia o ele usu. Ia sa yaile na mata pena ia ale wa lafo tu lavanoa. O te langona o se auto e tautua le se auto e tale nei fa ia o fa ku ia manga ia. O aula. Ua masangi o ro ku langa o ke fia i mengi o kirikiki. A o le tamua. O te masanga. Ia. Aku au maila wa ke lo. O le masanga ile la uka i Meripongi. Ia tawalunga i fo ia fa moenga. Ia wa fo ia le tau mafai mai fo ia na ia tau komiti fa tonu. Ia pe mfaina mo watu se avanoa. Ia le nala. Le la nala yuna. Le la nala yuna ma oro le avanoa o te toi punga i rungo le fua. E MC de ka ko fa moe. Ia to te sila fia la. Ok, lo wala ki lo koe kango kau fa foi sia ka ko wa mio. A to fa fonga mai le fa inga o ka ko si va mo inga ia. Kiki a ko se fulu si va mo. Tolu se fulu se lu su mari va si va mo sa fa of yo file lu tula. Ai na uma lono fa longo tu le sau to o iele la amata ia ele tit. Ma na yo le va no le so tangoe. E fa malu lua tua i matau fa manino si vai suole. E fa malu lua tua li to tele sa o le le tala leanga ele ongi alili me ye kau ke lafo o kupe. E sa o le fa matalanga le na fa vitai ya sa mo fa vitai na to o na to etafa o la to finanga lo e fa mata pupu ya la to saunoanga. Ia ai fanga tonu le malama ma fola tonu le autu o le tula. Awalanga o isi kangaka. Ola o langi la unga ka penga. Ai si sila foi auto. O lea o ngai umi ai ni tau la unga. Ai pulea tatou e papalangi no fuanga ia. O i e tele na fai atu so oila utu alalo. Se ia tatou fa ngota i le tai. O lea le uwinga o le tala. Aua e ke ngau kele kulilo sa o mangi au ka penganga umi nga fai. Aua ne i tatou nau iai. Ai tatou nau ina ia malu le saonga le muuma le vainga le leia o tūlanga o wha moenga. Lau watua le whataita inga le na tupu mai Amerika o te le iloa po whea tonu le stetele na tupu mai le malanga le nga tausanga watua na yatu. Langa nga sau i lungo le live mai. Nga o nga ola o mori. E le ai o palalangi ma skula ki ma tangata i pule fale. Tuloa. E ma whaina tato whai ato tangata i le whai ai a kulouna nganga. Ai se seer ka kukala. Tulo o ai tangata i le whai ai a. Kulo wara nganga. E te tauna whaasino le mea nai a tato. Ioi. E whai nga ka. E whai nga ka ke le nga ka ko kusi le lima ma ka ko whamai e le whai lango papalangi a o ai nga ka le a ma le ai. La e ran sa o al palangi e me taunta o toi ta o tonga o mea. Mana tua mai fo isamo. E au ngāne mea lea e kau fisosoangia kwa isi skeke ia ma isi pitonu uia la whaila tau. A whai o le fo e ki whafonga mai o le ki sa unga ki aru malau wha makua o la unga ka lo fue marau koko. Malia mai alu fingalu. Ioi. E sa o tou, e sa o e lengi alili o kupe mea ia e tau te o. A o le hafo ile toi le leio ni e tau tupe. Ai maka ngā mapua inga i le ala waku pala langi kukuri i whafoile i uma mea. Le ala le nai tā uai. O le ala tōnu ale nai tā uai le mea lea. O le whaatō whala inga. O le upu lea o le whaako whala inga. Le wha mai de kala. O whea o iai le whaukanga. O whea o iai le kōwha. O le mea tonu ale nai tau. O le tō wha ma le whautanga. E whe kālai. So rea o le sika ngā kāri isole. Ki ngā ngoka kau whangu aku uai kūla. Karunga ko kuai. Uai tūlau atu ai ai. O le to e fia i tū minute uma. O le ai alua tua. Asia lea ngau Samoa. O le akungu u e le au kalai. Se o le vanka ko iloa.
se ua le vanta tu lo ele au karkalainga ela kulo ela wa kangaka kulo wa ai ole mea e tale li ai popo nga e fainga ka le kaimi awanga onga ka le kaimi kapungi marfa malama kapungi marfa ko ole palangi o fela fa umai ka ko upu ka paka or ka paka fa umai mea ka ko a fua mai se ora mea le or ka ko aku makaua mo kwa le mea ngi e tau ai o fai ngā la unga umia ai fai Samoa lai fai a fio anga fu ngai ngu ukua e le ingi hole kokongia kwa ika ko palu ya le fa sa pasui a wa fai wa le se dia lia wa over sosi a lu fo wa le se sosi makuku la langa kala la poskolo a vevela a malili makua malili o meanga sa fai Samoa leanga o inga ngo mai fa ko fala inga le leanga ile to tongia ni hol e fa ya ka ko po au fo mai ha tatou se sai le matole itu ai a fai la e koso mai mar skaidinga e fai ka ko I ku ngui fafo to te sire fia o to e fa umar ka pakar ka ko sai nga makai le yo maka o de ku o kero o fai o se ubusa ia la na wo manatu e a nga tele le vai nga le wo manatu foi le se ava tu foi le fa fautuanga e fa manino tu vai wo ko vai o le la na fa fetai ya Queensland o ya Melbourne fa fetai ya tapuala le failo kusi fa fe kai o le nganga o le kuanga musuia nga musuia o le nganga o le tua tongi sa o ai le urupo o le longa fa ka vale ngor po le nga yeri kai me se ki ai ka ko me le ka o le monge la ngo le mele o le monge fa se ka ka kele ai fa fetai a musuia lo e la nga ile ska kai e mana o fa ngava no ai e fa di le morfia me tautia morfia ai a musuia lo e le nga o le tua ma fa pe atu le ai kongi lai ka masasa o ya lo ki va ver mea ya neva ila ia sikuele au malanga sikuele au le mamalu le atunu wa tasile na mea e uma e fo ila fai nga la unga ka ke vai kunga wa makanga ko udua ila lo vali o foringo ke ro a ho nga ikarkanga ka mamba ka fasia sia e sisinga lo ngafu o le metupu mount a to mavali nga vadi wo mantua le fia le mele wo fai io o le mera ai e dango le fai va mar fa to fala inga le te mana tua le tala sia manto foi fe au o le soi fuanga le nei a e o so a o la Elaines e ke va ai o ia te alu fia a o lo fa tai fu le o e te o so le leina le si ele fe kawi malau kamo ele fe tawi se vai na ma oe ele te fe tawi fa fe taila ele na ma ele fa mo o ka se manga ana o tale fa o lo ma aula ma o te talo sanga ile au faila unga yung ka so le la aluia o le aso ma le feelinga o le aso ma le maka inga kila ai fa fe tele la o le vai nga ye lu te fe tu e au nga wala nga lele yo campra o lele yo singi o le fo ile fa nga solo I malo tele o America e fi so swani e fo ia ina ia ila to lo ta pena mai MC inga le aso ia esa o ila ka mo fe so la ile MC ngor po o causa la inga fa ai la nga la vatula fa tja inga se uso fe so wala nga ile se fe so la ile nga le nga MC inga le tatou posiva fo ile I tausala ina I Melbourne e ka sa ngo mangi ngor ko inga la live le mea na ona se ar por kala me na makanga lusia ko man ma favor ka mano off a ko ka ki ngor ka mano fa malu luat o matua off a to amalo ma favor si na ngai fa pe ngari le mea e fa pena e le o yo tulanga e ya fa la nga ele fa ngofie ya nga luenga na MC mai la to fa nga
ai me se ala mele o le alu e ser kongu nga malili ai to e sui fa fuase o ia ua tupula le mala ai fa tele me fa malo atu tatou tu maloloka a foi mai tatou wa fe atu se i faisinga u kama ikala ele ngato tatou update ai se i faisinga u kama ikala o le ngo fo i fia mai melpongi a wo ke i ro vai mai so le ole ali evevesi ole ai evevesi aku ia makai evevesi ole ai evevesi le pomule nga kali li rungai i Brisbane li le maku fa ka fu ile ole ala wa ka fu kurioso i mai si awali ara te va vai tu ngai le stanga tele na tulioso me o ke lo se me ai sen me le wo kumu i malau messenger tau fai sen me tangata ma fa mai manisi asiata te ilo le tangata e te sila fia le tangata mara o kiro or kai fongo ali ar fasta man tu o kilan ale la no tau fa lo tele fa lo ia fo ile ai ole tau tatal no mal to tele ole fo ili wa fe mai fo ia ke o di fa ngangi ka tatou tu malolonga a fo i mai la wa fe se fa sina tala vanga le See you plumbing. Oh no, my hot water has run out. Stopped working. I can smell gas. I'll see you soon. No job is too big or too small. We're here to help. Find your gas leak using top-of-the-line technology. Unblock drains using high-pressure systems or cameras. Gas fitting, water leaks. Replace, repair, job done. See you plumbing. My hot water cylinder exploded. There's no hot water. I'll see you soon. Locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Taimolo wati lea ua toi se fulu mirucho na jan lea o le itu la lima le tautua wha lau Blue TV ba isi le pro club o le tauta iae. I lunga o le tātou wa ala ta masani le fu vanga o le viafi. Fatalo fatu edisi o le fatu ki mai lau TV i lunga o le tātou YouTube channel man tuol tamana. Fanga sao i lunga o le YouTube la tau e le TV. Ya nisi fo i lunga o le tātou Facebook live fatalo fatu mo follow fatu. Ele nei vanga le fiafi ai le ia fe mai lau faʻasoa i le tulaga lea na ona toe faamanatu atu o nisi o tatou polokalame i le masina lenei ma le masina o novema o le amata ona faasala lau tuusao i luga o le tatou free view a matou TV NZ New Zealand e te maua le tatou sports talanoa e te maua i foʻi ia le tatou breaking waves le polokalame pailinko o le tofine ia Hannah Smith ia e maise foʻi o le tatou nisi o tonga i tatou whaatatanoanga le tauta iai. O le amata i le aso sa nei o na maua i lunga o le free view channel fo i lea a le tatou TV NZ. Mankuala o ele ke mai mua mai le TV, a le te mai mua mai nei ni usila. A ea o le channel lua se lau, 200. Nga o nga o na o lau TV ku le channel 1. Mantua la, instead o lau tano kiliki a nga i le plus le ke alu le channel 2, channel 3. Nga lo go backwards. Nga lo walua go backwards pole miners. Take sa o loa o le channel lua se lau. Wa e ngata inga ia o le channel muli ana o le free view le o like go TV.
ia o le a mauai na ia wa on air i ngā TV and set ia kako te mauai sports sa noa te mauai le tatou breaking waves a me se fo o tonga o whaatalanoanga i lunga le Tautai iai. But then comes November ia wa on loa ma tatou i lunga o le tatou Sky TV i le channel valu suma le tolu ta malale ngai ke subscribe ia na ona whailo antuai whaafitai le atua ia na whaamanu ia ngai me se fo e ui ari ko akele o le au loko vale ma le au whaasanga sanga kau ma le au e fusi mai o te tonu e bei o le mingoi o le uru o le ngaka marika la koreka e war kele ngā lea o le tele o le au vaenga e fusi a te la longa ana whaabea e punga sao mai whafo le loko la ika wa le vanga tūro pe ngei so se kai meo ke fusi ala le ola whaafolinga ai le mawhai. O le mea bito sili no ute i ai mo ua foai. Pe mafua i se a, e le mawhai ai, ona o mai e tala noa mai, ma whaasanga mai. Ioe. O le mafu o te le loa. O te le loa, o te le malamalama, po le atonu le mafuanga. E le mawhai ai ona mawhai ono mai e front mai a te au. I think e iaile lato, yes, on Sky TV channel 83. O lea ua o langona i lo utino e ala mai le musu ngā lea nganga. Wau te tuli mo whaku i lea kua. Ai se ae le mawhai e neitanga tana o mai mau te whaafisanga i matala no mai. Ai o whaapengei e whai lako live. Ma tau mawhai e whaini vaenga e pe e whaasanga tau mai ai ma whaini tala. Ai whamaidesi, le musu ngā lea kua ia kia. Mua. They cannot stand. E le mwhainga la koa koe face oe. Le anga e ola whaaforinga. E ola tau whaalata. Ea. Ole si vaenga na musu mai ai le anga pa ia ilo uloto. They are fake. They are not real. Yes. Le anga o le tangata e real. E sau ma faʻasoa. O mea fo ia. E le o ni mea e te alu ai fua e whaaleanga i se kangaka. Yes. E le o se mea e te alu ai ma taule ingo se tangata. Ma whaali ei sofia mae a. Le anga e te, o lai ke whaapea oe e ke whaiaku o lo waka mai. Ai fua ki ai oe e tangata i lo loto. Ai fo o la ufa ai loi loa lea. O la ufa ai loi loa lea ma la ula pata ia lea o te auenga tuai le tatou watunu u. Ia sili o nga leo lo loko. A le lei o nga leo. E kupu mai ai le amio. Ioi. Ai a kele foi whamangu ia ngā lea tua when you are too blessed. E le mawhai foi o ngā ngofo le fili ia maanga mai lei. Ai koe whao ngā mai e le fili. E koe whao ngā mai e le fili ka ngaka kou ke miriki ngō whakasi. Te loa ina ua o maua le whaasisila ngā lea ale teitei. Sāki ai fua lou loko i le ngā mea. Ai se ala ngā ele li fo e whaisau live. E whaamara malama mai le winga o le sau ngoa ngā le ngā whai e le fionga le whaipule. Ia se wāmuli. Ilana la unga le sa ta uai. E ngā o sa wa iama mangongo. Ma inga de kai e kai ao. E le ingi kai ao e kumua. Ai se ala e tele li fo e whai mailo mai a le nā mea mai tango e whaasao. Ai se a. A o lea o le mātou. Na paua lea o le vaenga sa o apo ai a le urumoenga i le mātou whaatau. Inga ia mangingo le whafonga sa moa. Nga paua leo le mea no apo i le mātou whaatau. Ia fe mai le whakau whakumua le anga e whakumua. Peke le fia ia, whether you like it or not, I'm sorry. E ke le kofia sa moa, ua umanga kofi sa moa. O ai kofi nga ia e whaavai ei sa moa ma whao ngai kai miringei. Kofi nga fonki. O kofi nga fongo ki ngai whekalai ei le urumoenga.
o ko finga fongo ki e susungai lufi lufi. O ko finga fongo ki e susungai kui sa mau. Leanga o ko finga a kako woi ko finga maria ko sa vea. Nga o ko finga fa ku mua. O fea la nga vaku wai ku mua nga. Nga vaku umai mali. Tulau. A kako woi ko finga. Kako wola kako va iri. Ale mele rau te fatuan. Ai se ako ke leo mai ei kako karangoa. Pai folat kako falam kako karangoa. Hei le folangi fala le faa e o ngi mai a mangi fia iloa, mangi fia lau iloa. Na te iai lea ua faa li mai le tupi tau lea ngai le loto. A kako wo le fale ulu o le maria koa, ma le fale ri o le maria koa nga whaka ape. E o mea nga whaka ape, whea nga whaka ape mai ei. Nga whaka ape uma mai ai le maria koa mea. Ia. Lea lali marong kumua. Ala kaua e aru o whaka i sa whaka o e maro ala kaua. O e kunga e ke ngofo i whaleaka, o e riku au malosi. Ai ngofo sa vea. O le urua i mali e koa. Ngofo mare. Mare siku mua. Lenga o mai e roa sunga mpai pule. Ia whaikau ke fia mga o e karakala ngā mea. E oe. Lenga mafua inga. O mai sunga mpai pule ma ungangi mali e koa. Koe sa alfau. Lenga mafua inga avele siku mua lea le fea. Ngai ngai rufirufi. A or kumua ia anga leo aku a ia sunga mpai pule. E aku ai o mala ua kua. Leifi makau kolo e ave kuai sale umua. O inga ia i kumua nga. Kulau. Se tau te o mai e leo lea nganga le na ua kako ke whiku ia i au le wheroko lea nga i whare poru. Langa lela pua inga le ala i au kouroko. Koke koe o mai koke koe ko fia Samoa. E oe. Oi o tau te toi o mai ei koke koe whai maingi ngā mea koke koe ko fia Samoa wa umanga malele re kupo fonki e le koe kawher vai. Lale winga o le nantala wa umanga kofi Samoa. Ai koke kau o mai koke wha mai ai koke whakoko ngai. Mai le roko ngā la pua inga i le ala leanga. Awa ko koe whape ngai sko inga o siaka pongiu se whakula ukala. Leanga wa ouloa. Tuloua. O te iloa le leiri ka kou wā ngofo au kilangi makai e ngei. O ke iloa le leiri le kele o kou leanga loko ya siaka pongiu. Le la la kau whaso sa sau e marimere. Awa tau te toe anu i le lima o si toi ina nga ke lelo nga sao ya o kou. E ua ukarangwak whape ngā. Vai malo ngo fa pe ko loko. Lan men ko pu or ka ko tina leng fai. Lan men ko pu tina leng fai. Le au kiro ka kala. Le alo men fai asia kai or tinang fai. Au ale fa so o e au loko valenga e saula i ke kau fasi uka. Ioi. E wo karangok fa pe nga ya o le uso. Langa ufaya kulola umiang faya asia kai or kakotina lenga fai su engong kupe ave konge lo ia li o ma konge lo ia isa mo ase manwanga yang o lo fala yang mangungu lo ko wofi se ir makila ma ku lokor faukanga ai le ole faʻasoa ko mongi oso song faila ia le ma ke le mea ma ku fa ka ke wa sa fole ka karkalanga mea manga mau ai o lo wana manatu o lo nga finga ngalo keu ya o el menga ai lo se menga ke kau sau ka ya sa mo mai li se pu ma kau fainga u live kau ai se me ke le fia ya ke au karango fonga fala sau fola mai lo fala ku lo fala ka karango na awana me fa pena tuti o pi tuti tau mafai kau fa leanga mai ya u le mai mo le ku uma kulanga uma ya na o fa pena tu ya o le au sa utala i sisi kukulo wa Samoa la ngona lo fa ngongo ngi kangaka la ngonga yo lo fa ngongo ye hey it's got nothing to do me fa vanga fa upfai ele o vesi ka ko ngaka fast no I want to have seen le anga o le ku kala ngo fa fa lo polu ka ke so so ngi ai li fiele si fa lo polu lunga kala ngo positive ai aware o mai manga ko inga kala ngo fa pe ngai le
O alanga ko tike de kauria ai o le tina i ngā mea. Ia. O ke rei kau whai aku ngā kūlanga. Kalangoa fo i ngā luenga, kako wo i ngā luenga. Fiangi ko wo mai whasala lau mei. Ia. A fo i lo te whatu. Langoa au kau karasa au ke rei alo lea kaula au. Ngā ko wo whianga ko meang ko wo whasala lau. Lea la wo whai atu lau tala lea. A lea lau whai aku. Ko wo le iti live mua. Ko wo o fai ko fasa lau ngai kai mi fo i o fisosoangi tui le ama. Ko wo ai. Nga fai fua. Nga fai fua ko fasa lau le ai. Angang ko ngiri ko ruafe mong kupu ko ruafe le invoice. Ai sir fia kai fongo mua. Are ko ke o mai i la por kalame o fai ko kongi se mea. Ya mea ngā kuwhea koe ua faʻasoa po ingai la lafi kua ngā mea. Ka whikawhea hile le awala ko wha ma le whaukanga ka rofa. A ka ko karangoa i a anga. O le leuru moenga mai a ko mua i kau kingi vai. Le kau karaku. O le anga uriuri. O le anga uriuri le wa ufaya ko la ukara lea. O lo ainga o lo kuva o le ainga o lo kinga. O le kuva i vai. Sak paikea. O le kamao lo ukinga, o le whaasavalu, o le saru, o le misa, o le la aunga fausia i whalakai. Le si piko malosi o le ainga kamao lo ukinga, laupola, o le makiu, o le sao mai, e muke kele. E a anga, e a kua. So ia se ko ke. So ia ko ki whapenga. Au whaiak. Le la ka wo nga mawai I ko nga me fu ilele o le ye makanga kai o ka kai ka un ka se I mo mua aya ya la fa felang ka se I mai sa mo ai ka un ka se I mo mo ke lo le aya so ia ka ki fero ko le nga so ia wa u fa ya ku ngai ko ke o mai I me o ma ke le langa ke le nga ki se me ka ngai lo ka ngaka e ka ngai lo ka ngaka ko nga ka ia la ko fa fe nga you need to know who these people are. Era ko faku ai. Awa ko ke ka alo leanga mai ele ai ko o ke o fia ka alo leanga ya o ko. Ke o fia ka alo leanga awa ulai fanga sa o ko ai le ya se alo. Ya. Ngala o faku penga. Fia kai mi ko kam mo mai fai ko fa sa longa kam mo mai fai ko fa sa longa. O faku se kong. Nanga mama le loko. E mama le loko. Awe le ngau kupe. Le nga wola o nga le a Yesu Keriso lo loko. Iwe. A lo fai ka ngaka me un fa penga ke re kongi fo le moa ule afa. Nala nga ya la ingo a me ka un fai aku. E yele a o la vea e manguia me kango yele lima. E manguia me ai filo ya siaka. Ya. E ke re fa e mafua isea nga mama yo loko. Ya. Ke le ropo le ala ua ngasala ingi ka ngaka au ka ngaka ngei a uma yelo malosi au ka ngaka ngi a kau fekuli mai o lea malea ya nga o fa ku penga e au nga ngei me ku kupu kau ke lo ai ka ngaka ye kau fefewa I makako so ia fero ko le nga yo ngei me o makai ko ke avea nga me on ku molang ko ke o man ko ku molang ya la ukali nga lu fek ka ke musu o langa luk fa kwa o le anga uriuri ai a fasingo kumua nga alipia e fe ngai masiaka kulo wa me la ngai le ngai le mfai fe ngai kuong ko nga saki ai fu le nga me ma avele fu kalu mo le o la manga fangafa le ku loko a o ko fia la wiloa o e faingi me ko ke la wiloa ai awar ko ke fa nga nga mo ko fa le nga e fa la wilo ai no le ngor kanga kai fa yo nga ai nga ele au nga are wo uma lo nga o fa ku so o ani melia le ala len ko ele ku la e pa mo fa ya inga le nga wa se la nga campaign wa lu me ka or campaign ka fa le nga or campaign ka fa le nga e au nga ya Donald Trump e au nga ya Amerika e au nga ya ku i fa fo e makua e fa le nga le ska ka e mangmalo o Samoa le ai no we say e se langa polealo wika i feiro uso ro wika lo kofinge e ke faia mai long kala
e ka e lo fa ya e ka e lo fa ku langa ma far ko ko vai nga au ka ngoi ka waku au va ku nga me fai ma e ula ya ko la unga me fa penga de winga nga le ngo fa ya ku fa penga fa malulu ku le fa malulu ya ka ko ia ele o vivesir ka ko le mangisi o fasto no awaka ko ke taking al porkiki de mele it's not a porkiki. This is a straight up conversation. E kau ke lenga anga fua mai. E nga ke le haru kam fai fa masia si fua. Ioi. Anga kuku uloloko la. O ia kai fongo. E me wa fe mai fua mai fe mi fua nga kala ya kia urala o meng fa ya oi. E vidi mai kua nyau fa sala longa ma fa ngome me o me fa fua. Ma loko ia ola le upu a Yesu ke riso. Ngau mai le ko ke fia au ko ke o mai ka wa ole ko ngu. Ola mua le upu loko. Ya. Ya la u fa ku. Avo le menga le lenga ka fa. E se au ka ko ke pung ono fua. E ai. Tatou ia le u ke fa ku sao. Ka ko ia support sa le fast. Se awa ko ke apa fua le mea le awa ko ke ko so me for por kiki. Awa. O por kiki ele nga ku e pale ke ko ke kau a fai ke manga ko ke manga nga ele ese ala o ko maka ka pio ia le ka kom fai se ese ale o fayak o mo fa ko sia ka ma o fa ku pea o ke fast ai o ke le fai me pio o fa e la o pa ki o ke le fia angelu e pio isi o ri fo me ku va olea o director o ke lango le vanga fa fai o kula i mai lenga o ke fa ku ele ku ai ele fa pe ngi angeru re ku ai o ke le tolerating mo le fa saola le morka ka sa le anga loko e ka fa lenga ai pie yu kar fa la ka no me foi nga le fa le kong o le vanga fa fai la ko wi e foi nga le fa le kong wai ai ngia ai kong ka se mo ai feo lai kong or kapinge kama feo lai kong vang fa fai se mo o me nga wa speak ile ko lo loko fa kan ko wo se mai le ala le anga o ale ka ku ma ale anga ka ku ka ko ya nga kong wa malulu aku Samoa ya yu kili alo kili ya la sanga fa ya fele me o maenga ku wa ele la ko inga ia o pulisipengi au kanga kale ka ke ai fakasi le winga nga le fa ko ela ukala ele o le fa ai lo ilo le fo mai Yesu ke riso o ro ma ai ma fa fango malenga ke fa la kainga ele leva o Brisbane la nga a o le simpolia Samoa o le simpolia o le meanga u nga lainga a o palo fa makai se mala le ku la fale e fio lolo a ukala i kala e fa is kanga yes mo palo fa makai mo su ia makai atongi mai e o fa longo isi fa kau elanga mai rufi fa yes e fa kau fa ile ekalesia ile ko ke fa sanga i male Mangry College I think on lua fe marfiku e ile elanga mai e rufi fa kau ai ku ai runga a palo ko inga ai ku ai runga ia ku sa ma rufi e ke ro fe ngai ma vai kala ko inga ai le ungi me e ke aro fai sa live ma e fa mai le yo le mele le se le ile awor fia ma ke ile ko fa mai fu a ku sa mo ile ngi po ngo foi a seli ya mo ia fa ka nga fai a palo ar ko inga mo me wa ai le fa masa sa wa pipa ele ro foi nga lo fa kumpur ngo fola ma fa vela I for fala ma mai ma wo I for lo la ko ile siko inga e ka nga la ko sa fa o e ala ai ma ola ai ma pisa fa ka a pisa fa ka sa moa e ma fua e ma walunga le so ele o ko fin nga ngu mo fin nga ngengo ngai ru mo e la wo ka ngo ka kala le menga mala le ya si uso ale ru mo nga le nga ma ko ka die a muri la ma fa fonga mai ia e si uso fo ile sala ngar fa kau le mako fa kau pris anga uma ma ko karie ma dep ma lima ma fa ya kwar kara le si fa nga mi
pingi a fikar makai ia ma vai ale la ko vevesi ai fua ma fari mai mako mangaku o me hang ko feola mai o me hanga a faia ale o faia ku fa afia le o faia ku fa afia ma la o kala fo ile la fai le mako wa o nga la fai e mau ese le ku e fiwa o e ke fai mai o le ama le o la maunga a faia ile mau ai mako sa vai mau kere mau ai sa vai e fiu fo isa va e fai mai o le maulea a faia ele mau ia anga ele mau ia anga ele karikungo ia anga o le anga nu fa penga ele yangi me wa uma o ka ko ku la fongo ma ka ko vevesi fo mai la ka ko fa masingo i kai au ia la ka ko fa masingo po ia lang ia nga ai aka ko wolo la e ka ke va ili lo loto le anga nu ora ofisili la ofisili ku ya o ko ia le ko ke fia ma e ma ngi ora ofisiri mo umanga fai e kupo sa mo ko finga mo umanga fai e foi ma vai nga pili sia nga fanga e ai ko finga nga fai o malai kele ma malai kafunga i ku mangua le ma waia ku ia e sale au mo ola ko ru wa ku mo ko finga fa ku mo ma le ko finga le anga wa yo o mai ko finga fonki ora ofisiri la e ai se si e kangoe e iai la sesi e kango e ka umai ki au o kou ia le au fiaka mamai ia. O iai sesi nga ki ka umai ki au, e iai la ma se kofinga nga ka umai ai, e langai o e se whaakau. O le ufisiri ak. O la ufisiri la i whale uponu. O e se whale uponu mai ha. O lea ua kako iloa uma, o le kofinga nga whai fongi, susunga lufi, susunga kui sa mau, fekalainga le urumoenga ai ko fa asiaka ola ofisiri e ia se singa ke mai se fa momonga e ia ma se ko finga fa mai ai onga e fekalainga le urumoenga e langa fo e le urumoenga mar fa kau e se ka ko finga fa penga le ola ofisiri le ko ofisiri akula e la waka mai bale au fi professor e ia se ko finga fa mai onga o le susunga lufi onga o le susunga kuisa mau therefore e langa e inka ko finga nga ka umai wa kofi markanga ka langa fa kau ya lela nga le ka ke fa ya kumo ka varusia o le fa o le menge yo le fa ka uma me uma se o le va fe alo lo ia fa ia ai a ko mai lo ko ke fa pe nga ma ko mapo ma ko pe la ofi o ko ma fa mo ko kulo o nga se ya le o se ka ko wa mi o ke mo mia se ka ngo ka uma ya ke o se ko finga fa penga a kofi se kupu e langa ya fa ka au ko ke fa kuan kala e au ko ke fa kuan mai kala faku ka ko wo i me u fa ka o ko ma ku lo pua a ye singa ke mo nga mai kai pe al mele la nga so o i buri papu ku lo le pe al mele o fa so o ye wili le challenge foi le kai fa pe o man mele e se singa ka u mai nga se mau kuspa ia wa ka mai ai o nga sui ai le o sa paki as fiku i le sa lai fa upu sa o maya ka ki ia mau foi le ke le a foi le ka ko wai ko ku yesu le a le ro ia so vai sa pati ia ngoi foi lo la ia leo pe ke ru mai la ko vai ko fil ale ko ma yes on mau nga le ka ki ro uma a o se mau e ka u kingo maya ona fai atu leo yesu ole a le to e tapua i le sapati ai ole a tapua i le uro yaso vai sapati e ke fiu e sa o ia profesa asia kalenga fai lunga i le mapo e fiu e su e fiu e su le foi la u fai aku la challenge le nga mo fai kunga saula se profesa e ka umai o iai se kupu nga fa pe mai onga ua susunga lufi kulo a ukala ngoi lufi alo fa ko ole aku audiuti sa wala se fai mai or ko finga le fa mai e langa fo o fa ka fai pe se sing fai sang ko finga fa pen o ke le lo le wo ka sa o ku wala ngai le o se professor but as far as I'm concerned ya usa i linga le ai lava pa wa ko finga nga ko finga nga fa ku mua pa nga a o iai se upu fa pe mai o ai loanga ke la ngar fa ka o le ala me ala inka ko vivesi vale fu o le ala me ala inka ko fiengi wali fu
ya nga wo fa mangi ngwa ko nga va isua iwe ya kulowa lela ko ya ngang yak a fai o angi se o ko vango ngofo masko inga makua ai langa ke lo le a o angi a leu a sia ka pongi ukulo ya a o angi o nga se langa o menga le o vai ai wa aveare ko le fia si ko inga le ai e le mafai ngo ufa ka nga vale ke le so dia I vai ku lo fa fonga le ku langa o swafa langa ore kamali I wailonga wa kele fale sa o ngu ngei wa kuku ile launga sia ka pongi kele fale a onga ele ngaka o saku pa ikea e fa mo e kauloa e kele makofeo ngai ku wakele malanga wakele mea uma lava ioi wakele mea uma ioi wakele ele mafai ai langa mako fa ki koa ma fa lupe le vau kulanga or kau mafai ngale kamari se ole a mi or kanga ka ole meanga o longa va malonga kua ioi ole a mi or kanga ka ko kele fa masingo inga le ngai le o ka kongi fa masingo ore fekuia ia e ofo ia e kuro fa peu kelelo alau Samoa alau mai alau ka ko fans alau mai so faʻasoa le melia a kongo e fai ma vai for fe loko le ngai a o kelelo pe ai sea ko keloko me ngai o kele fa pe kau e kau se rusa o kala le ngai nisi o le uso vai mo ke va le leima o ke whafkai tele ai, puni, e uso ia savea. E foi la oi le mako va fenga ngale ai makulanga uma manga ingisi ko kele kau ko lau ngak. Vai mea le mako ka fakoru le fai ole, fongo fau kua o mea ale pila fa, leu ke ala kumo ai filo ai. E fiu savea e fai mai ke au asiaka sa ungi e fekalai le melea. E fiu ke le ai e fai mai ke ya. E lafo mai lau ko vai malai. Se manga ia vi fo se si o lau o le a onga se ku inga e so soangi ko le ava is maliu mai e ke le ngofo ku o e kau ai lai loa vai le va fa ko o ngai se maliu mai kasi ala ukala e kasi ala ukala e fai alo e o lua faiva lungo ale la ngofo ku ai fa ko fo lau ku le ava sia mako wa onga le ngai fai nga ka kau ku ai ngo Samoa au ke rofo o le mea le kupu o le fekuia ia karungei me o fai ngā suafa makai ma fai ngā ma ke le ngā mele kupungi ya la ngā lai o ele o la uli kulo ele o lai o kai fongo le ngei ma ko ngei ro kwa ko o kilangi le kwa ko ke wa le ya o le lai le I ka pe ngā ku ai sa oi markala fu le le I ka pe nga ku ngar ma ko fa mo ma ku nga a o ka urusia ko I maroka inkalesia ko nga la fa fiang ka ko fa ka ko miliki ngo fa kasi ai ko ke o ko ka ngo fika mo fa sa ka uro les ka ngaka o le vale le marka ko va ngo fo ai se me fa le ko vili mai e peyo nga masangi nga e vili mai ke a ungi ava ngo lungo prokalame vili mai ke a ungi sponsor vili mai ke a u le ngo mela le malea la menga le vili mai la me le vili mai fa pe asi se uso te ingu se ka kofi ve se ka kala fa pe nga e oi ya ko ke filosofia ko ke manga o ko ya ala wo kariak a faia o le mele le la ka ko faia kulo ai la ngore fau kuanga foi le a lo kinga ma io e sa or kala le au ke kali umai mea uma ai a ele kali foi se mea fa pe ya le ongi ka ka ke fa vasi ma ele lo se mea fa pe foi le ongi ka ka ke pepelo ai la ke le o kali ya ku se si ku ya ai le bo ka ngoi fa mangingom fa malama a faia le wala le la ka ko mo fai ko ke fa sumuka ma ko fa penga ma ya kia
e le vai a asiaka e kariaku. O ke le kariaku i se pelu o ke le aruaku i so umalosi. A o ke kalangoa aku le nganga o le kua. Le anga ili ungo le aso. Ele ai se mea ele ai so uloko ya oko. E o faya. Ai ya se mea. A o ke le lopo le hale mea fai mangalo ya oko ko ke kami ya o le o fia lafo mai o so ilunga ka umai. Ya nga o faya. Nga kupu ai ya mea nga i loa uma fo ile mea kupu kaku. Tina ile si po fo ngale nga ua fa. Ha ka fa. Au fia nga follow o ke le isau fai se kala mo fai aku ai se ame wo o ilo lima ko inga ai se ale me wa mama le ai ya se kala nga follow ai ko kong ai nga o kwang ula ku nga ma ko muri aku ma ko ilo me kupu ai nga fa le upolu nga fa ka mali inga o sir ka kova nga fa penga ya wo ko fa malulu aku fo isa mo ai lau fa fonga maua again ele ai ma se fa por kiki le me la se kia ale fa ko fo i mai or ka ko ulango lango ia me umalai ai a fa ia o nga fo ia vango fa pe ngai e kau ke ilo kongu ai lea ma ronga loko ya e fa kanga ele akwa e ale we le tua yes anga ile sikanga kai fiu e ngofo e pua inga mai lava ya la leo la kau le mau fa marulu aku komiki ku pai a marulu aku fa marulu aku vangana ma po fionga ya pola kai vau o to umar komiti kama ya se wa muli ma ko kele ka ku komiki ngai ya ma se foi le au kuskusi vai fale ya fa marulu ai a faia o kulanga ia le fa pe mai ile fa ko fala inga arkai kai fongor ka ko mafukanga fasting ya karsia ia e umala la uma apo po ia ka kai ku ia mea nga ka ki faia kuai fai foi ko si va ngai le ka uma le o fa ko ka langa o ke ri manga ko nga ngi mea fai foi ko si va ai ngi usami ko vivesi ai fa nga ingo le au kiriki ai ngi usami ya na o fa ka fa penga awa ko ke ko yanga le anga i kanga kai fiso so angi ki uku nga mea o la ku alalo fo ilea fa la ukele la ku alalo awa ko ke anga le anga awa ko ke ai uru ko ngai ka isi la le wingo la kala awa le umolong fa nga kanga ko kam fai fo ila ia le ka eli lua ku ye kanga mai sia soi fuanga ngi o soi fuanga ngi le wo ku alalo le anga ia i markanga kai ola fa nga ole manga o fa nga kanga ya nga umorole ka ngokongi la lo pas ele ya se usi sila me se mafau wangi ya le fa inga au asiaka ele o se si ole ma so vili pe ia ele le ia mangingo mai ele o fa mangingo ya ole vaenga lona lua o te fiafea se ia fe mai singa ukala i se ua onga o vai atu fasi silanga le si aore makua i orfafinge pe ia makai ke rope makai ya po matatu mua le ngorfinge po ke ropo ia po lonko olua o au eu te tau le ano ke le ngai ai o vai kungala o lai fai folanga kala ua afia i masia ua onga le lupe foi vau esi mafai mai lai kala ai loa e ngi usila e whaafari puipuia ule anga i leise lai senge o whai eringa ia onga whaafekai ai ngai suri fo i ole kako ua onga la e kau mawhai karikari a kore mai a ole fingele a ole fingele o kwa kore makua ia so le au fōringa so le mkua esea ia ho wi o kele yang o kele ala ku foi le ya o e au ke fiaru aku i au sa ngo nga fai
ai loa ngi usila fa fal pui pui au e iliko le fainga le aonga le se lai senge le se mea alae ai ai kupe kangaka ka o kai ka lo fai fifi e mua o ke kakalo ku mo lo wanganga enganga ike wa e o ki kai au pe o ki kai au ia o nga faile ma avenga ma mafange me ele o ki nga ku lo ko ai kaunga o fa mangingo fa mala matu o si tatou wa o nga la fia e au piko su a William Sio o le mingiska o kangaka ku moko le Pasifika sa fa va sa ia le fa va inga o le aonga le ale winga o ka sa u invitinga la fa fonga mai suisi ngia o makanga ruenga o aonga o por kalame ngai ele ayangi me pipi o aku runga por kalame ngai ioi la ema kwa accredited e lalo le Ministry of Education e far kula fongo mali e yelo loto o la fa vasi ai pea o e le na mea malo wola le ai fa ya tula utala e ko ke sira fia sa mo ke lo kanga kai ke vai ku ngai e se le fai kala leanga ku lo le ku pa ka mai kai o le ko ke lo fa finge sole a o le matanga upu matala e tala no hai tu lo la fa ya le lawo fa ya tu mo utali ya tu sina mafini le ayo sia mato wa o e resitalaina fa ale tulafono e le o se pisinisi e resitala ila lo tulanga o porokalame a o onga ma me tau trust for iyo ile nei atu no o Niusila o le taitaifono o le laumua ale lupe foi vau ese o le loia ko fa fo ia tu na ia tu sau no ma o tu fo ia tu te ma fo fa penge wa ke ro fo ko ke le nga ia o mo ke fusi a o la ko loko fo ia la ko ke fa pe le mele ele ai o ke le fai me so ku la fo ia o te le ai ni tupe ni tangata o te le fai me ia fai mai fa sala la unga le wa afier ku la fo by the way la ua ave le tulafono e se tasi fo i o mafinei me le pone au Italia. Kango le news. La ua ave ia le kamo hatok le na fasala lau. La ua ave le tulafono o nei. O le so le fai ele mention. Ya, le ua ukango e fa breaking news aku le ngamea. La e fai ele mention ni me le pone. Ya, e tu la ia ile sunga ya pulo tulu mo le fa mesinonga. E tali fai tau atu. Ina ua au tasi le toa tele o ila tou ia sa fao ngā e lea fo i whaasala lau a la tou tupe e tau a la tou le whainga o la tou pepa malanga po o la asari o la tou passport or something. Ia ai ua le ingi ngā mea o le lasi o kai mea ngā wakua ima umai ma le wa inga i ngā kupi. Lea la ua come together ma ua yei se mafine fo i po se tua fine e mele pone Australia ua ia aveina le mata upu lea ma o lea so le kula i yei ska mo hato ki lu mo le whamasinonga ia mo le mention o le mata upu lea i le lona tō lau lau ina amata a fo i le tate whai atua i me whapea o le fo utau li maina ia le tusi ta pena ua maea mo moli le whamalo mo le whaftetele ia o le ua mahe au na tāpena ina le tusi e momoli e tufoi i le maota la tou o fesuia inga. O le maota o fausa, ma tūru whaafonga le tūnu. Waranga o kere e te loa, e malo ungutu e tau le maota o vi inga. Ia, e maa e le make sense le kwa inga ingoa ma nguku o kankai kau kakala mai. O le fo ila ua mahe au na tāpena le suu. E tu inantu ma o le wa ioi o tu inantu ia e samania ai le fale fasala laulea o mai au na faali liwina atu atua kilipi o leina o vai leina o mea uma sa umi se taimi mana tua sa tu fesili fe e o fai le sulea ia le sa fa tu la muai ia ele nga tol tatou wa le si fofonga le sari le 44 ia le fionga ia tole 4 vui masina ma le to tele o tatou o fa sala lau le ua au fanga to tasi
ina ia faia ma faataunuina le foi laua service sa o ia elvis ia le foi laua serve ngai mea singa vaenga ia lena a foi le tate fai atu e sa o ile ngoa i pua tuala sa o li ia tuala fa ngalo fi mali e te maua se solo fili fa ngalo fi mali e te maua se so lo fili ya onai nisila na vaenga wo mo mai fo ya u skalia ya ola wa avele su e fa sanga naile ya ona o upu matala na la ua nga i le pale mia faia nga i ala auli o tala wa matua satia ya anko foi pa wayo kanga kale ngala ko la ua ka mari anga o le fionga le tamai tai pale mia le fingelele o le wo tailo nei na wa tule e musu tu ye tanga tai ya e musu tu ye tanga tai fa peritania o le falta ele vai la ka ku o kanga kai o le matua isia mu pingi o lau ai valea ku lou fa fonga le tunu fia i o le fa fine le o sai fia na no fa tu langa la wa ave ia ile su yes e fia ia male ma siona to o lua sole au fai ia kula wo va ai wo le wo si fingi talo fai pe wo to va ai le tau pe mai o lia fo i la popo asaina fa tu le sau i la lo i a wa matua i manumi a to le au vai talo fai e la kula ka nga ka wala nga le foka i lo fa mai e musu tu i fo ile le fa manatu fa ta ele ye mantua me masani fa manatu tanga te le aufia tatou falta ele le tuia o solo mar fa pa langelo makua and if you want a shower sorry io waka ko ai la ka a foi le o te fai atu e sola le amio le nga e guri loinga la lau le ai valea ia la lau le ai valea o mako o au le si ka la lau mai lo ka ai valea lo ka broken souvenir lo ka broken promise ma lo ka broken english ala le wa musu ku ai fai lo mai falta ele ma ia wa ku lo wala si ve ku na kala o i wo manga ku wai si ko inga so mai sa mo ku lo wa sa mo nga ngana si fe ku wai a o le fe sa o fu ele mo wale le angol media la nga le wo pi wa so kanga i fikar a lo mitira Sauro le siwa ko inganga mai sa mo sidi ku ro wa si ma ko so ngai sidi e fou kwa sa war ko inga u sila ya so la o fe sileva e saula fa rongo ko inga i fa nga woron ko fa ron ko fi kamaki ole uputulo ole toilet e man ko la sa war ko inga mai sa mo kamala fa edi va ko fa fonga la ku nga ko inga la pi fa rongo ole upulo le toilet nga va i fa se maka ko ngala e o kamaki ko ngol fa le tau o lo ile so kusala imea nga fai pese nga o ile kalesia fresa la fele nga yo inga le kalesia au fialu la ko inga e anu fa ngar fa le ka la aku lo marco inga le hallway fo inga e akura la ka anu mai ka mai ki o kara vo le hallway ale fia fiu ko inga su e po fio ile toilet anga la ka maro ki lo ka mai le la fia fesidi ai ro ka malo fa pale upule a de kau soli vala aur ka malo soli ki pa mai eris ka miki ke o karvo fa mai o fel tola ve akure miki what o fel tola ko so de upule fa no ngor fale o toilet fel tola
La mai kamiki. Ngangu lis kamiki ki le si le ngangu. What is he saying? Ai loa mai loa ele nisa, le vai mele nisa o sko inga. O le kuku le fa pengi le sau lo fa mai ye ki. Oh uncle. What do you want? Mai kamaro. Le tola. Mai ka mai. Le tola. Fa mai ye lo nganis. Uncle, what's that tola? Le tola fa mai. Ye fa le wila. Tulo. Kulo wa sama. Ya, ngau fa kulo aku ngai u ka mafale nganga. Malanga o upusa nganga. Ai pele popular kamano elonganis. Au ko vesidi ma angu. What's a tola? La tola, McMano. Say for Willa. Or going on Melanga. Linga Moa. Or Melanga. Or come Allah, orang ka ungon misier farele ka uai so mar kamaro ka usa or going er farwila. Esa fe rolo la le vingere, esa fe rolo pe ankango ye ka fa penga. Ai ke lo la utala. Ia wa fe rolo la pe anga fa pia. Wala ngalela bo musu ku kanga. Fa manatur falta ele. Ka ulo ma fo lo makua. O fa ka ele le shawa. Fa manga ku lo makua. If you wanna shower, go that way. Kafe fela pe anga musu kula se kanga ka mafale kia. Fa manatur fa le wila. Tulau. Fa manatur fa le wila. No inga fa pia. If you want a bicycle, you wanna ngole. If you ingo fa pia. If you want a bicycle, go that way. Oh my good boy. E waranga ole fale. Turo, wila. Walanga wa ile manuka we fasanga ko mako officer. Ile fale le bike shop or bike store. Ngai no mai ya avesidi menarga. Todo la me ole bike store. E va vera la kangana. Va vera ka kala fu ile le. E ole fale wila. Yo ka koe realizing sule o le fale fa tau wai wila no winga wata to va ila tatou de mo de lau o va o le ai fa fasa o matua fa mati le tila o lola ia ile fa ia tu le fa emergency wa mangkua nga umang fa manatu ia tangata va ai fale ta ele fa singo le langa ka ngorofa mai if you wanna shower go to shower ai fa kuro markaka musu ko ilo ia fa manatu ma meo o emergency exit fo ngare ke wa muse mea pe in case of emergencies oso kuno markama nga ua makua so onga ngumi le lalolangi pe or karar kengesi ia le nga oso ro fo mai ia la fa sa mo ko mele langa ke le nga polo kaili YouTube mali ai pui mai ya le na le mela le ole upu fa mafa awe te tau fa alili awe te ula awe te tau fai leanga e ai fo ilo waso ole upu fa mafa nga awe te amu awe te tau fai io wa uma me fa pena leanga le tala to ilolo ia tupu iva e ya oenei e ya utai ia nga tato asuru malolonga tato malolonga a foi mai fa o tato faso a miso tato update
vaenga tasi dua. O lo tasi fituiva tasi dua. Talofa lava. Tasi Market is here at the Maingere Town Centre. Te wala watile o toe kua te toi suma lumi rute o na jalo li tula ono toe kua te le ono ele te be batou ya o te road te lo fo le te bi fo ile le o ye tatou ini Samoa fa talo fa tu ele to te le ila to lo mai mo mai lungo le vasa tulanga o fe malanga inga fo I o meli te tele o vaala o loa o vaala o pasese o fela fo wala ngor ke mide lungo le vaale o ka le au mai mo le Tautai ya e va ngai le wifi le vaale ka ya ese fo ile manda ia o tulanga o nei o na poi tatou fa sala lunga ma tulanga o wala fo ta inga fai mai le tala se tasi o tina le mafilo inga I melepone famaila na tala siata o sia utamala tala I Filipainga ea matala no alea famai o le fia ia e uia le tele ngale akama ya upokalame but it's something at home it makes her feel at home ya wa la hatu nu uia nga of o TV fa fia tulanga umala fa pena ya ai fa fitai tele o le winga o lau tala. Ya, whaafitai fo I le atua o nei fo I awala o fiso ta inga ma whaasala launga le la umawhai. Ya, ona avatule fia ma le anganga fo I le leo le anganga Samoa moni. Ina I tatou whanau o loo ta se le ngā luenga le atua po le alawa le whatawhai taulanga. Awa vai mai ngā luenga o koe e le talia mai e kangaka kui fai ko ai le kakala e tatou fai to ai luma o la tou folinga ia e faʻasoa mai tai fau e fapenga is kangakari karo si o le ke fa fonga mai e kire o fai me ngai kakala ia no mai lo la ia pe se vang ale pese foi le tata se pese fa le nganga e te o ko aka mai ke ale ko aka mai au kala fai atu sia tai por kalame ya fa talo fatu ai ma fa malo atu ya te auto mo lo fa yer ngalu nga tala pe no fa tu o le alfa ta fa taulanga ai tasi ale sa vali o lo to la tala I no yesu le na maliu mo o ma o le na sa wetongi ola o ma sau e fa manga lo uma me o tato ma sei ai ma se ai ya fa talo fatu ai le to tele ya o ilato o lo o mai mo mai I tue te tele o le nei ke lope. O te whaatalo whātu, I le toa tele o outou, lea mai mo mai a o tama whanau I ta whao taua. Mai sea tātou le me tele Amerika, nei Amerika Samoa, Hawaii, ma le malo tele, a whai o le te filifilia le au nanga asiata, ea e te mafuta, ma nisi o nanga, nisi o uso whaasalalau, pe o le tano ava mana nisi turisi ia o to tele lava o tatou o le uso fo ia tu la e palea fa fitai ia maleano no io nisi o lo fai la tou fa sala launga a fai o e filifilia ma e ata mai ai ia me se fo I o le tau ma fai fo wa o le vanga fo I ma le urupo o ma maula tou ma tulanga le tele o tatou fa fitai tele ia te autou ia I le tautua e te whaotaua matulanga e le whaingofi o ngisi wa mauma wele soifua ia ai avea matutala malie avea fo ia le tautua e longo puia li ia tua ia te autou mea o lo o tutupu sa tutupu o le a tutupu ia I se tatou atunu o le si vaenga o le tulanga lea I le Jockums o vai atu fo iwa ia whawhetai ia o isi kaule e mai fuai lunga ia mea tulau e taule e mai fuai lunga low accreditation o la foi o matou la foi mau te o le Jockums ia afialu foi ia fonti tourist ia e faingo fia it's an open invitation pa wale mea ia
ole ave to tonu ma le talia ave to tonu le ngoa ma tulanga fa pena ele ai mas le nga ele o pa pungi ar nga mea oi ala iloa la le to tele wa dono fa mani no o sili mai ni si fa pe mai sia e ole ma to au malanga i Samoa e wa va ia ele manga ia e ole ma to au malanga Samoa e Samoa le Blue TV fai tatu o to tonga nga te foi lea o le taimi o le asiasinga ale tupu ele fio angosi umu matulanga e o umalanga le Blue TV Samoa le amato le weekend nei so lala ia to tonu uma ele se mia fu ile ke kausa bai hi here's my no it's not ele ai ele o si ele ole accreditation ole chocoms e kai pe ia ole mainga fu ile ole to wa to pu ele malanga Jacinta le ngala ku Samoa tai fa pena uma pa wale mea ia ole ave ole tarusanga to approve uma mai ia ele se me fa pe awai e approve lo nga o isi ele approving ngi ka ko lo le wa lu te lo le al tanga tala i to tonu controlling a mengo me Samoa ele ila ni fainga fa apolo kiki whether you like the person or you don't like it ele o akul malo ele o akul chokom mal fongo kanga i fa so finga ngalo o lai atu ona o fono tanga wa to fama tu si ao i nai Samoa tali malo e open aso se media a fia fio fo ila ko ia la fionga e fonti tu risi tu low po ia fo inisi o lai mafai ona ngalulu e va lu e Samoa e mafai kele e fai ti ai le me ole me fo ile le e fa pe mai ai wa lu pai ai le aru la fai le ai ale wa va tu la ui tu ala lo fonti tu risi a we te alu fu o e Samoa la ia tatou media connections tu fatasi e maua mai ai oto otonga ia ale kau ke whaalongo ko ngal whainga mai o isi media ie pe la award isi media fo ngai war ia e tasi ale so me umai la au fanga umai le to telo isi tatou media e tasi fo ia le sources o tatou news ma vaenga uma fa pena ia ai ole talia tu le ni so ilato la na fa fsili mai asiata o maua se to langa le wa mai lunga pai mala fa ia le ai ole mele naia la whatever la ia man tu fol tato Bluwave ola operate Samoa io e tato office Samoa la fo e tusi mai tato news ma tato o tonga e ala ilungo le tato website mai to tonu o so tato atunu i Samoa ai nga foi la isi media voi se le fio i Samoa we dice mena ko date o to vinda mai fu te alu pasia foi la uia i Samoa ya le la ya tu tato maranga ya le la o fa tu le matou TV ta pena tato camera time e tau no o i faleolo i the weekend tato vai fa tu e pe fa tu ala lua mai le matanga ruenga vai po ile o dia le fa mai o i foi oh my good boy e au na fo ile fai o mei Samoa se fai lo ai le tupu ia sa lesa le tupu le o malo le taupulenga fo ile le fa urulunga malo le taupulenga se ka o ku ia ila le ku ai nga corrupt le ai ka me milo ai ku operation ka ko pa ka o te lo au o te tatalo e tupu mei e ka kaunga kukupu mea i Kongo Samoa o iai se isi le sila malor kaupulenga. Ia i ku ai ngā mea ia ma le saorotonga le fai tutonu o le tatou watunu. Ia. Le winga le nā. Ia i le tatou fongo le chokom. Ai le o se mea fuile le whape o ma waiso le isenge ke arua i leo lai whaavauma. E tau a mai a fuai lunga le nā vaenga ma tūlanga whapena. O le tu alalo o le sivaenga e a tatou i Samoa. O le ua whailo atu le tūlanga o le vaafo i lea lena. Le ua mangoto i Samoa le vaafo i lea le Navy ni usila. O le alawai tu fesili le teimire nei po o tonu o le a whaatu peina le tūlanga o mea ua whaalea ina i ngā taiane o le ngā taifale o tawhitoala. Manisi o nu tūla lata li tūmaro sa whata. Ea, whaanga solo fo i vaenga o su enga ai mai se tele se afianga ona o le paulia ma le mango toa i o le vaalea. Ea o le fweo o mai le so o le ai tu fisili po le ale au ngatonu o le vaana ta amilo i fua. Tulou, fai mai nisi.
Ia, o nai asia singa fo e kausiaki amu ma au mga me o vesili ya asiata. Ka i le vanko o fo ke le o ko siaki amu ma. Ai a fa pea o se vaenga fo ilele na watu tau scan le tūlanga o le ngā fale in terms o le puipuinga o le fono. I ni vaenga i ono ala va atu waini attack mani tūlanga fa pena ia. Ele a whainga lea. O mea le leila wa fo ima tūlanga. Ua mafu ai fo i ona whatau nuu tūlanga fa pena. Ia ai ona o le mafu anga lea. Ia lea ua ta amilo atu wai ia. Ia le vaa lea ma le tūlanga fa pena. Ia o wai atu si tala fa vau mai i sio matou tama i pito nuu i Seattle po o Amerika. Ia o le wo vai atua tu wal malo po o suel fono si tasio tama sa talofai. Ia o se tasine o tama sa matou feilo ai. I o ila umalanga atu. Ia ma o lato ua tu fatasia se tasio mafutanga ale atu nuu ina i Washington. Le to fatia tia. Le la wo vai atu o le la ua la ulu le wo vai atu pe ia ua talofai. Ia watu wale malo e si to ina po le tama fo ia titia. Ai sa ma wale matou fiso ta inga le taimi sa o malanga tuai ia ma masele nga ngole tua mo fo se si otonga ia o le fo ia talafa vau. Ia a o le tatou maftanga fo ina Washington e Samoa. Ia e fa ma fan nga le tua mo fa mai se nga tu sai foi. O le fo talafa vau wa fate ia foi. Ia i le nei fo ia fiafi ia le utu ina tulunga le antalea tu fo ia sita mai tia ka lo fai na o ifo mato feilo ai le taimi fo isa o malanga tu ia le la ua pa mai le tala ia ua maliu po o malona soifua fa mai sele nga le tua ia i fa nau ia mai se fo ia o e fo i pele mama mai e le soifua o le tama ia tia talo fai. O le tasi o vaenga e taua. O le upu wha mafama le upu kei lofu e tawalunga ila ufa asoa le nei vanga o le fiafi. O le upu wha mafa mo tatou uma ia e ta o lango supporters. Ai ai se vaenga e mafai ona o tu alalo ai mo tatou uma lava. O le upu lea la akele kākou o tatou te nau o au lava. E ia o tatou nau i le mau pōponga ma le tatou nofo le lei ma le nofo whialofang. Ia. O le wake ia waka ua i loko mga i whau ma tatou whaasoa le nefiafi le tatou porkalame. O lau le ngā mai tau mo uwa ai mea o loo tutupu. Ma o le tāua fo i ona ia vanoa ia na mauaise a vanoa te malanga i Brisbane, malanga fo i mele pone. Ma mea o loo tutupu le si o manga o tātou. E toi a vatu wai lau tu alalo lea ma lau tau le mau. Ave ese lo tātou o la tātou te nau o e lava ma le fia tai ma le anganga fo i le te mana o oenga amaka mea. O ua. Let us be humble. Humble ourselves. E lau karsanga nga. Wa o va ai tele ma o no le singa. Le tele o le felau toa ai. Mo ia. A kongo fo inga aleu e lea tuala uka mai malanga lea. So walu se ia ao mai yaingi mangaku mangilangonga e fai ma mori mau. O mea uke faʻasoa mo ukarangoa kwai. Wo fo i mai Amerika ila umalanga ngo walu Amerika. Wo fo i mai ai. O fo i mai ila umalanga le ngo walu Amerika. Nga o wiloa le leia ia tangata
e tino ia Esau ai leo ia Iakopo. Nga o iloa ka ngaka nga o ifo mau ke whailoa i mamanga ia nga o iloa fo i tangata e whaafolinga ai lalafi whakua pola. O isi fo i la sa lalafi. Ai o ifo fia piko i lumba i lea walakur whainga malanga, lela alakur whainga malanga. O le fo i lau maua siava noa no walu i Brisbane ma Melbourne. No o lato o tilo. O le whelau toa ia. E le fo ia maua i ngai. O ke roa o koulu mako mafukanga fo i ngai ale au supporters mai le au rua i amakanga. E kau mafai aku ngai ko inga ngai ka mali inga amaka mea ai kami mai fo isi ka eli ku nga mau. Ka eli palalasi ai nga ai o ifo whapea la ka ika eli fia ka ika. Ai umanga nga eli ai uma e nga wo ifo koe sa whai mai runga. Whapea nga. O le la vatula utu alalo o le ala lea tau te silai. O te le join ni to tonu o ni mafutanga i ni meta o ni tofinga. Ai au ngā i o lau faʻasoa lea e le ngata mo le fast e au ngā mo le HRPP. Tau te ilona mafuanga e ala i ona ule alu te fia join ni to tonu o ni mea nei o tofinga nei e whaasupporters. Lea ngau ke le manga o e ngongo ki ai la ukaukala ma la ukalangoa. Ono ni o tofinga. A wala varo u whaasingo manga lea ma le whaamaungianga lea kua. O lau porkalame a siata e whai mafofonga i ke wha leo inga re kele o mea lelelei, ma mea lelei, ma mea masei, ma mea umawapenga. That's your calling. Ai peingo o whaiak. O au e yaila u vaenga o ke langolango inga. O ke le alo le aka o le la au. Langa e whamai isi. O media le kaunga e kūr o ngā kongu. E sao. That's their duty. I am doing. A ko whafonga mai a whaila o kiuke. Whafonga o ko. A o ai sia fionga ia fia meru. Kama i kai paramia. E le alo al whaasoa asiak. A o whaasanga fo ia kuila e pa. E le alo a whaasanga ia pai malawhai. That's my duty. A o lo ukanga ka. E yeile vaenga wha upwhai o ke karikongu i ai. Langa o ke karikongu i lea kua. A o mea pio ma le operations ma mea umai le ai lai le ai kau ke le ingu whao. Auange i o kako ingu whao, ai kako wingu eko e peo le au kau a kikionga. Hawaia. Wa walaku la mo ukiro. O le toa tele i o le au le fia tautua e le fia muli ai manganga o e kai. Tau te loa auto, o le mea mua lea le wha le tonu yo mea. E le aingi mea mau popo e whai. Le anga e manga o arkangaka o ia lava. E a whai kako ke karikongu le upu lea e ia oe ngei a ia ukai au. A whai kako ke karikongu o le atua o le taimi e ngā ke whaia ngei se mea fou e ke le iwa aia mua. La e maua le kusia isa ia. O le whai ngō fie ia ngā e olama e soifuanga. Ia. O la una vai. Tele fo ye na faʻasoa mai makarakala ngoe le ngaka o Brisbane o Melbourne. Tele i o nisi wo ese. O nisi wo vavai ese. O ngisi wo whaopopo. Ai o tau whaalongolongo. O ngisi sai ai mua wo ese. O ngisi o le ama le so on and so on. O le ese your story. The question is, why? Why? O ngisi ngā waku eli e isi le lua palasi eira ngaka me i ese. O aku isi malako vaenga vote out le majority. O aku resi whaaku. Langi mea whaakuku. O re fesili i peo ngā fesili le aposkolo i ako porkus pa ia. Pe ua fele e ake riso. Ai se ai le mawhaienga kako au whangakasi. Ai se a. Ai se ai le mawhaienga kako kuku whakasi. Is it because of the bride? Is it because Olesi is much smarter than the other? Is it because e ke le aku au kupe ai le ingi kupe alesi? Why? O le are mafua anga i le mawhaienga kako kuku whakasi. E lo e o le vaenga ke la ko ngofo vape.
A tonu la o le au ngale ngō usau wai. Ngō usau so kilo. Aka o kai. E to e mama le va o tia ia tia. O la utua lalo. O le whainga ka ia. Ngā kākou ausia se mangu malo. E whainga ka ngā kākou ausia. Whainga ka fo inga kākou roa le mangu ia. Ma le whinga ngalo mongi o le atua. Pe a whapea e ke alakua o e o ea. Ia. O ha umangisi mau mafukanga, maisi mau mafukanga, maisi mau meanga e ke kango e kau whaaku. Fusi le whau o malo ngā lulu e whaakasi. Ia. Kako ngā lulu e whaakasi e mai se avenga. O le whaitahua le naia. So i fuanga foi le ngi. Kako ke iai. E whapea ngā foi kua lalo e waku e siaka. Wa kaunga whaake e kako le mele o le wheloko le angai. Ave ese o ki o fofoi o le upu o le me piko sili o ngā o ke iai. O le loloku o ngaka. O le me piko sili le ngā o ke iai o le makua kou loloku a. Kau ke loloku uma. Ia. Kau ke loloku uma. Ai o te le malama pe mafua i sea. O ngā koe kami le si o uso a kangaka i kua e koe kau whaaleanga le si o uso a kangaka. I don't know why. O le mea lea ua ke kele, kei lo e lo whangongoanga. O le anga lue mai le ki a polo. E koe whao ngā kangaka i kokongu. Fe vai a inga. Ia. Ngā kou whiika nge ia, se wakura ukala i supporters. Pe a whapeo e whafunga, e lea whainga le o lae alu ma le loko ngau kai. Ai o kou ia e kou ke whelau ko wai mea ka o kai. O a uma ma kou whinga. La u wha manga kuaku ia o kou le mafua anga ngā kou le karikongu winga ai. Siko ia inga o kuila epa. Le la u koe wha manga kuaku ia o kou. O le mafua anga ngā o kou le koe karikongu winga ai le ka inga kuila epa ma le HRPP. Ona. Ua nau tele le pule. Ia. O le mafua anga fo ile nganga lili wailo uloko wa uia. Ia, mafua anga. E kau ke iloa umarko inga e alofa. O ha uma mea, ka ilo fo ingi kala le anga e kou ke ngofo makamariko ake le pe kukusa makala le lei e ngofo makangaka i mea ngafai iai e kuila epa. Ai pa wale vaenga nga kilo iai. Ua le toi aiso na tilo e aise isi e sili aku ia. Ia. Pāua ngā o le vaenga, ngā oro i ngāre mawhau o kai o le iku o le HRPP, pei o le mawhau sa ia ngepu ka ngesa i o ngā kaimi, o i ngā loa na matua, alu ese i le ngā o le tua. Le anga o le kala le kuspa ia, e ke e le kua i le wha mawalunga. E ke. O lea lang kakou alalanga ngei. Nga kakou alalanga ngei mawhai mai. Soi le malo. Mafua i sea. Wa pure ko akasi wa fia pule. O upuia. O leo ke whauku aku ia kakou supporters. Pea ngau whaku. Pe ke le fia mai pe ke a. O ere si le ke la fila kakou la au. O ere si wa kau inga se imalea. Leanga o le oksia kako mea koe limu ai sia kako va. Levanga ko kako pepesi sei malea sui le malo. O le fesiri ai se anga makako manga o yesui. O le fesiri le ai se a. Onga ua kako le koe manga o ile leadership. Aku ila epa ma le HRPP. Ua one man gang. Pe ua one man band. Wanga or kasia ua pule a ia. A whaale kong, pai hoi o ailanga administration, a whaale kong mailanga sui paremia, e whaamalo roa kulepa. No gan, sa oi ali. E no gan na mea ko inga. A fia ura vale mai a, e fia ka fiki rolanga mingiska, demote. Pe warning, pe avaku o kengia, makua o kengia. Ja. A le whaiar me le whaia koerka maroa whaamawai mai. Ja, foi lenga makua a leu le atua.
e nga ke kau ko kongol pale menge inga ua misa ma fia me kulou inga ua fai atu i aile sa ia fia me le vanga fo ile le kura fongo ku ai runga ka maloa wa ur kai kai or ka pingeka so sa mingi sky mai vai out merga it was not meant to be come out public. Yes, I think he regret that biggest time. Leanga ola oanga kalanga o kala sa kaunga falo ko ifale. E sa re ka kaunga pua inga ile ala kalanga ai nga alau ko kiro oko e re kai me ka ngoile ku alau lau mistake. E fa ai loa mai ai tangata lo true kala le kanga ka mongi ke ai. Pean mero fa ola fo ile o kau le mau mala ku alalo. O ko uia nga makai ai se me kere fia ya ke au ai se me ko kere fia ya savea ko le fia ya kulisi do I'm speaking on behalf of ol mako au fasalau bol mako senga fasalau ai se me ko kere fia o mai ka ku kala ngoa o mai pai oi tanga tai o tatou fans ke ro I admire ta le ko ke witness ila kala e si kai me sia ki ku message request langi par kala falo makku e fai me kia o isio ko inga o isio kamaro lo o isio mai asiata ioi asiata esel o fia la por kalame le ama le ava ai oi ma ola ku alalo ale fa mole au fua ke le ya la ku alalo le fa mole la ngol vaenga le ele ai ole ngo sa o pai si ke lo o ke reply kanga o fa ku thank you so very much, thank you for helping me por kalame meu e o ke kalia ora ku alalo le wa va ku fa mole maka ko ke uma il fainga malo sko ingo kuila e pa HRPP or ka ko fainga malo ma fu isia lenga wa run fa one man bang ne mea wa ka run fa ming le fainga le mea la ele fa ngase peru ele fa ngase se ngi mea kau ole orar ka malo his word was power nga fa ko ka malo ya arusoi ya or CEO lea arose or CEO lea fa mai or merga ka kere manga oi ma foi sia wa ka ko le kar ko winga la leadership tulo ar ka malo e lofa e kele foi ya ka mere le nga fa na nga ire mo finka ko nga kier nga me ai nga ke e uma iai onga wa ia fu kia nga o ia e pule me uma fa mai markara ku spa ia o ke le nga ole ku ka fa pe fa morunga ese ai ele fia ngofo ile nga ole tua le winga la nga o kala ngai vanga fo la fiafi ya ore tu alalo ma le tau le mau a fai sa ka ko le nga o mai le vaenga sa fai er ko inga o kula mai ai se ala ka ko como fai ora o kualalo a fai sa ka ko mumusu maka ko ke uma ai se ala ole a e manga o ai e ke kango e fai le winga ola ukala ku so le ka ke feika ya kuila e par fia puli ai ole kelle ole au fia pule ia wa ngi e ngau uma le puli ma fuar nga mea e vai le ola mafuka ile ku ala i karusanga manga pung ya e mafua o mange mea e vai lo ola nga kuli vai e vai le ola nga ko kuli le ku ma sa ili ile ku ar ko fa la ku alalo le u kele o ia le tunu wa o fautuanga pule oi kalia le ale ai foi mai ya asiaka ka ko sa ili ile ku ala le kuli vai ko kuli ile ku ka ko kuli fa singo mai o ai ko ngi ka nga ka ngo ula ka nga ave ile fa mo ave makai kai ai langon mele ka ko o isi ka nga kai por kala me mai la ko fau ngai me o ingu nga pia o isi por kala me mai ya la ko fau ngai me o la ko e o fai paki por kala me mai ai longo ye ngi si o se lo kum por kala me fa pe ya tawarungan por kala me levang ora fiafi o war watu te alu i melepone o la tu te alu melepone
O walu lo le valele le Qantas. O ulaku kukungu o se sao whailalo. E le ia fo ima so ui loa nei tamaitai e ngā lulue. Fia molia o whaftai. Misa e vai foi wakanga le ngā vifoi le matua tana manai tamaitai e flight attendants. Ngai le sia post ngā overtua lunga whamolmole. Wa ke ia lau ke sao whai. Wa uma wai lunga le e vale le fui le wa. Nau amakanga serve mai mea aima. Sa vali mai ali tasi o tamaitai o le vale le fesiri mai. Asiata. Esiri mai. Asiata. Ia, o vaku. Ia. For my, oh, thank you. Shekinah. Yeah, for my fakalofa. For my last night, we were watching maka mo umakua ilo show. O umakua fia biggest fans. O lau por kalami. Do you mind pem fainga pueska ko waka? Yeah. Arwaku manisi kengi ore ea. Wa ungi, wo usau fa pearo mafau. Ka fiolai. O le ua i mai leo mai a kengi ngai a kia ua o kilo mai pase se whapere pase se. Okay, is he in trouble? Wo mai, kusa wa rush mai fo ilere kengi. Pira a kau au nga kau si i wa manga nga o kengi e si i au. Pi wa manga nga o fo ilere e ave hea o fo ngare pi tau pi ave whaanga oi ia ui kua. E ave... Ianga. Ia, nai to fafine ia po nai. Famai come, we are your biggest fans. We watch your show. Lela waka kure makai uma mai ko kongor valili. Le fainga ha ure ia I fo le fusi mai ia punga mai le sipi ka fafa ro ku. Ianga me. Le nā tōru. Ia. O mai whamai. Lei o le winga o lau tala. Lato. They are biggest fans of Tautai. O ko sisira mai. Whamai, please, can we take more photos? O mai koso no uli mai ave uluman business class. Ia kuka lo fai. Ia, whatalo whātu se o whanau teine lea. Ioi, e hura akele kukara le ai. Ana se o whanau la iti. Hatalo wha. Tama itai uma ma ali uma o tatou watunu o loo whaier ngā ruenga lea. Whelelei wa alele. Ia, e iai le aso e ala kuai ia le urupo o tau te whelelei whaatasi. Ia, le mela lea, ale ka ke kau lafi aku. Ale o mai whamai make sure, when we saw you, we want to make sure it's really you. O mai lea kango mai, you're real, you're... Mai you're real. A talo whatuaila, ua mauaila mara uwa alele ukelele ai. E mato uwa alele le Qantas. Ia isi au whanau, po si au ngaru keinge rea le whai ngaru e ngaina. Ia e whaaolaina ma e matau I le atua o halo fo I o tamali ma whale upolu o le tatou watuno. Ia, ave ile tau le lei tau ngā ruenga ma tūlanga foi. A ke ila iu fo mai, e fiau kausanga. Fe siri mai rori si mai ka inga ia kia. Fiau kausanga siata. O vaku. Okay. Can you girls guess? Can you guess how old I am? E fa mai, 90. O vaku, a little bit up, a little bit more. Ia oso mai le si mai ka iwa mai. 21. O vaku, further up. E sa ar kamaro ko finga. That's further north. Ia oso mai la le si fa mai. 35 o vaku. Ia whanga kailo ngā la arua ia I runga. O le porkalamena le vanga o fiafi. Tau walunga le tatou porkalamena le vanga o fiafi. O le au ngā atoa le tatou faʻasoa ma o manatu. Ia, e toe whaalau le leini si o vaenga. E le tatou vāno nofo.
Awana i se vai ngai fa le tonu. Awange yo ka ko fa pe yo ai mai le fela ukoa. O la ua ungani ngai yo uso e le uso ngā tu mua mapuli. I tu au mala tawa inga di taima de faʻafono ti makoko uma. Se ua lava ia kamai ki e whaia lea mea o le fela ukoa i ma le fela ukoa lea ngā kuro. Tatou tutu whaatasi ia mongi le songi. Kala lea la auri e whaiso. Ia mongi le songi. Awa tatou te whaapeo le soni e yuta. Le whaalata. Lea ngā aha uma. Ua mai maua i ma tatou whaamoe moe ngā lelei. Eoi. Lau fo ilal na tautau le mau. Tatou ia ta o supporters. O lau fau kuanga. Wha mamalo loko. A mamalo loko. Ma lelei lo loko. E manguia me ke whaia. Au e ke whai mea wha akau ka vā. O taufo i o taitai lau tua lalo. Aua le whaatusa-tusa. Aua le ola whaatusa-tusa. Aua le whaakuskusa fua e leska ikai, leska ikai. Leanga o lo ukaimi, o re kaimi o pai, o re kaimi o la whai aua. Ele isa wa mose whaakusa-kusa lo ngā kaimi wha mai wasili aku ngai a ngai longoa. Ele isa fo ingoa whaakusa-kusa lo ngā kaimi wha mai wasili aku ia ia apela amo. Ele isa fo i paulo. Whaakusa-kusa wha mai ngasiri aku au ngai lo pekelu. Ele isau fo i pekelu whaapea ngasiri aku o ia ia Yesu. Eoi. Ai se ala ka kuke ola whaakusa-kusa i fua o kou kai kai. A ua uma lo kai minga a mai ele atua e whai ai oe ma kai kai. Wera ke kai kai se mafukanga, wera ke kai kai se a, e o i kai kai o le aku nguu. A ua uma lo kai mi, your time is up. Uma. Aua e ke ngau fua inga ia e koe maua le mangu malo o nga e kau mawhai lola ia e lingi ku unga mawangisi. That's not how it works. Ai ke ua maolo e ringa ku unga mawolesi ai ke leilo e ola ua makanga koe mare palapala ngai ke kuai. Le ngai whapena le so onga o meo palapala. A o ina mātangatanga e muri palasi le mea lai ke elia. Ai mua palasi le mea le ke kuai. Pe aha o ina solo ia le ele. Whapenga soifua ngale ka kou ke whiola mo tau soifua. Ioi. A o ai fo i wakusi a au e whai maka i ka i oringi kaimi po o ai lava le ilona taimi, malea taimi. Ka kou lango sua. Se ka kou lango sua. Whai ura o prokalame. Ai se ka i o ke avakua e whai maka i ala. E whai ma vainga i lo soifua whakaikai ma lo uola kau ma whai. O re kama leo ka vika. Ia. E a le tala asiata ia tā vita. E ui le ngau o saulo e wha umakia le ola o re kama lea. Ke leo kaiminga manga o saulo e kili ka vika. Ia. Wha kolu ngā ku ia ia vangoa e maua e saulo e le mawhai. Ngaru ese ngaika ka vika. Ngaru ka vika whai kala o saulo. Ngaru ka vika whai maisanga whaasala launga e ika i a saulo. Ngaru e le ai. Nga serve, he honor his leader. Nga sila fia le e ka vika. Au ke le pa i rika ngaka nga wha uinga Yehova. Are nga maua e ka vika le vangoa. David had his chance. Maua kula e moe saulo. La kulo marikama ki kipi piko le ofu kala loa o ka maloa. Ki kipi ka maloa ringai fi. Whamaile au ngā a sauro. David, kili loa. Wa lewa ngā lama le li le ia oe. Wa lewa ngā rufai au kala. A fusi nge ia oe. Ma laku ai oe ia oe. Ai a mako karangoa mako faʻasoa whamai ke fia poko e ke la ikiki e ke le ilo se pa upa ue rengi au whailonga e rengi a mangia. Lewa ngā whai au kala. O le leanga i o le loko ia oe. Kili loa. O kala umanga kai le nga whai ia ka vika. Le umawaro wa vangoa. A mako wongi e kau kuwainga i whale o saulo le kupu e kasi ar kala ar kupu ka vika o le mosi e rengi whailonga e valea e whafasa e fia poko e fia lau i loa. Loa vangoa le e kiri ai. O le ar kala ka vika ng whai. Shhh. Awa. Ia mamao ma oe. Mamao lava ma oe le ngā mea.
auange I o lo lima I le ua whauinga Iova. Ka o ka e se whaku o rea kama. Le ki ofa mai le kala kusipa ia o le kala le akua I have found David, the son of Jesse, who is after my own heart. Pau a lea o le perfeka o yo le kupu por ka ngaka o le akua I le kusipa ia akoa wa declare I le akua le meranga. I have found David, the son of Jesse. Ua o mawainga ngei le kamalea o ka vika lea ka li o Yese, se ua makua kukusa malo faku. O le ale faku. Fa maangalo le au kau whaifai ma le au loko vale. Ona le kangaka ma le ka inga ua vaku. Pea laku le ka ika I e longo ngoa, pea laku le ka ika I ivi le maka, pea laku le ka ika I a, e le ise kupe e makiva e fee. A faia o le uronga kai milea kau kua iai tau urunga proklame fa mangalo se ngana o le tautu mali ya le uso fo isa faia kua I le tala le amtanga ya va ke le lo fingalo ya ai mana tu fo yo vai nga tau silfia le ku ya ka ko feiro ai solo a wailo ai le ku ukanga kai le feo ia ku la koluma po ni tangata mongi pe wana oni ata ni kopio ngia ka kifanga ai le oilo ko ngule real person inside mangalo to fa fo imese kala o le ka ko mari la fo nga vatele tato filo ai sports tel no la so tao au ko ke pole wo ma pa anga al tato Bluwave TV ia le wo to for my I'm back I'm back all the way till Christmas. La tatou toe ai ku ava ku fu. Ya, ma toe fainisia tatou news. Ya nisho tatou fa tatal noanga. E fo mo wana ifso ta inga ina nisho ta mali I manisi fo yo tatou tang Tautai. Ya ele ngata Brisbane, ele ngata fo ilea o Melbourne. Ma filo I male Miss Victoria. Oh my good boy. Ole le yo sia ta mai tai. Sia fini. Ioi, o ta filo ai o te tala noai. Ia ole alo loma foi se taimi e fa tala noai lunga le tatou por kalami. Alo ma fa na o se tatou tunu. Ia sa ave fua. Ia awale mo awina ole ngoa le leima le tau le lei o se tatou tunu sa mo. To faina so ifoka ko filo ai la so tatou sports tala noa ma la so tofi e pei ona tatou iai por kalami masani. Asiata fale malu pio vauliko. Alofa mo e so ifua mai manuia.